Guverinoma ya Kongo ihagaritse internet mu gihugu hose ndetse n'ubutumwa bucishwa kuri telefone. Iminsi bayibiri ikurikiranye mu gihe igihugu gitegereje n'igishyika amajwi yavuye mu itora rya perezida yabayemo akaduruvayo mu mpera z'icyumweru. Amashyaka abiri hatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Sudani hamwe n'andi matsinda ejo kuwa kabiri bavuze ko bazasaba perezida Omar al-Bashir gutanga ubutegetsi akabushyikiriza akanama gafite ubusugire na guverinoma y'inzibacyuho yategura amatora aboneye muri demokarasi. Abari mu myigaragambyo ya Antananarivo muri Madagascar bamagana amajwi yavuye mu itora rya perezida barashwemo ibyuka biryana mu maso na polisi. Itsinda rya ONU ryavuye ku buntu abaturage mu midugudu yo mu misozi muri Mali ahari ibibazo by'umutekano muke. Impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afurika yatangaje ko Mohamed Salah, Sadio Mane na Pierre-Emerick Aubameyang bongeye kujya ku rutonde rw'abakinnyi bashobora gutorwamo umukinnyi w'umwaka. N'inshuro ebyiri zikurikiranye bashyirwa ku rutonde rwa nyuma ku gihembo.